Umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ni umwaka w'amateka mu mushinga wa Pi Network. Murabizi neza yuko umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu niho Pi Network yagerageje kugaragaza byinshi cyane muri uyu mushinga wa Pi Network, ndetse tunamenyera hamwe ko Pi Network koko ari ifaranga rishobora gukora hirya no hino. Tugiye kurebera hamwe rero ibyaranze uyu mwaka ndetse n'ibyiteguwe gukorerwa muri uyu mushinga wa Pi Network muri uyu mwaka, kugira ngo habeho final repose y'uyu mushinga wa Pi Network. Murabizi yuko abapayina benshi cyane biteze kugira ngo uyu mushinga wa Pi urocinge, hanyuma abantu batangire gukoresha iri faranga nk'uko twagiye tubishishikarizwa, nk'uko bamwe bagiye batubwira ngo Pi ni ifaranga, nk'uko bagiye batubwira ngo Pi ni ifaranga rigiye guhindura ubukungu ku isi hose. Kuri uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko Pi igiye kuba ifaranga rishobora guhindurira wowe mupayona warimenye. Mbere y'uko rero twinjira muri iki kiganiro nyirizina, reka mbahe ikaze aho muherereye hose, babwira ngo ni ikaze mu kiganiro, aho umuntu wese wamenye Pi Network namushishikariza gukurikira kino kiganiro kugira ngo nawe amenye ukuri k'umushinga wa Pi Network aho guherereye. Icyo usabwa rero nta kindi, niba uri mushyashya ku muyoboro, ukande subscribe, hanyuma ukande no kunzogera, hanyuma tujye tubana mu kiganiro cya buri munsi. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, ujye ukanda like, sharing, maze usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Ikiganiro cy'umunsi, ikiganiro navuga ngo ni ikiganiro kije kubaka umuntu wese wamenye Pi Network. Mu by'ukuri maze kubona notification nyinshi cyane zinyereka yuko bamwe mu bapayona bagiye bacika intege, ndetse ugasanga bamwe ntibanakimayininga. Ikizakubwira yuko mu mushinga wa Pi Network benshi cyane bacitse intege, ni uko uzareba bari fero babandi watumiye, usanga niba waratumiye nk'abantu nka 200, hamayininga nibura nk'abantu nka 20. Ikiro ni ikimenyetso kigaragaza yuko bamwe mu bapayona batangiye kugenda bacika intege, ariko mu by'ukuri navuga ngo ko waracitse intege wirangayeho, kuko Pi Network ntabwo ari ifaranga rishobora kuza ngo uhite urirya none aha ngaha. Buriya rino faranga rya Pi ni ifaranga riri step by step, hari ukuntu ripanze, kandi iyo mipangire yaryo ntabwo ishobora kuba yacika ngo wenda niba tugeze muri 1/2 ngo barekere aho ngaho kugira ngo abapayona babashe guhabwa amafaranga. Ntabwo bishoboka. Muri uyu mwaka rero w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, mwabonye yuko habayemo ibikorwa byinshi cyane bitandukanye, aho ndetse twabonyemo na Open Network. Muribuka yuko Open Network twayibonye ku itariki 20 mu kwezi kwa kabiri. Murumva rero twabonyemo byinshi cyane kandi by'ingirakamaro muri uyu mushinga. Twabonyemo gukreya amadomain, apps, hackathon, muri hackathon twabonyemo byinshi cyane, ndetse bikaba n'ibimenyetso bigaragaza yuko uyu mushinga urimo utera imbere. Ikindi, muribuka yuko amakampani atandukanye muri uyu mushinga yamaze kwinjiramo, urugero nka Chainlink. Mwibuka yuko Chainlink navuga ngo ni kampani y'itangazamakuru ku buryo rusange ku isi hose, aho ushobora gukorana na Chainlink ibikorwa byawe bakazajya babyamamaza. Ugasanga nimba wenda uyu munsi uri umu businessman ushobora kuba wenda ucuruza imodoka, ugakorana na Chainlink ukazajya byamamaza. Urumva rero hagiye habamo byinshi cyane bitandukanye bigaragaza yuko Pi Network ni umushinga ukomeye, ariko noneho upanze ku buryo butandukanye. Ni ifaranga rero, ifaranga ni ifaranga ryateguwe rizaribwa, ariko rikaribwa n'umuntu witonze,
uzi ibintu bijyanye na mining. Muribuka Bitcoin ko nayo yatangiye isitrangulinga, bamwe batangira kugenda bazigurisha, abandi bagenda bava mu mushinga, ndetse ugasanga nk'umuntu afite nka Bitcoin nk'ibihumbi 200, agahita atakaza akawuti ko yarebaga akabona se bino bintu byamarira iki. Yefite umukecuru yampaye ubuhamya bw'ukuntu yari afite Bitcoin 520, ariko yareba ukuntu yasohokeye kuri 0.008 gutyo, ugasanga nta kintu na kimwe kirimo. Wenda wakuba ugasanga muri Bitcoin wenda 500 wenda na 20, ugasanga wenda ntiyarenzamo nk'ibihumbi 5. Komanda nk'ibintu ninahere. Ibyo byatumye benshi cyane batakaza Bitcoin, ariko noneho itegeza akanya mbwire ngo nk'umuntu wazitakaje nimba kiriho akumva ko Bitcoin imwe yonyine, 1 Bitcoin irimo ivunjwa ibihumbi 100. Murumva ni ibibazo bikomeye cyane, nubwo wenda abantu tutabasha guhita tubikura ngo twumve igikomeye muri mining, ariko navuga ngo be attention wowe uzi bijyanye na mining. Okay, hanyuma rero reka twirebere se ni ikihe kintu kwiteze cyatuma ino Pi network igera kuri final repose. Mu by'ukuri Pi network hari ibimenyetso irimo igaragaza bitwereka yuko byanga byakunda iri mu mpera z'umushinga. Uriya mwibuke yuko tugitangira habagaho ama update yirukanka cyane, buri kanya buri munota buri munsi ugasanga update zimwe zirisukiranye. Ariko muri iyi minsi update ije niyo twutugira ngo dufinalize kano kantu tugakoresha ukarangiza, dukereye ama apps, dustaking, ugasanga barimo batwigisha buryo ki dukomeza kugira tuzajya tugiramo akantu kari internal muri Pi network. Bakagushishikariza kugira ngo ugire apps muri Pi network. Mu by'ukuri ibyo ni ibimenyetso bigiye bitandukanye bigaragaza yuko uyu mushinga uri mu mpera, ariko nibura urangire, nibura nawe ufitemo akantu kazagusapotinga nk'umupayona wamenye uyu mushinga. Niba kugira ngo gira website, bagufashe gukreya website, kandi murabizi ko website ni imwe mu ma social media yinjiza amafaranga menshi cyane. Avuga ngo kreya website, kreyamo apps. Ibi rero navuga ngo ni rimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko Pi network iri mu nzira. Muribuka yuko mu minsi yashize baduhaga ama update atubwira ngo wenda dukore 2-factor verification, izo twarazikoze, dukora ama KYC, dukora ama liveness, ugasanga nizo update mu bagenda twihera gusa. Ariko muri iyi minsi kwa kubazi ko ibyo byose byarangiye, umuntu yamaze gukora verification, umuntu yamaze gutanga isura yakoze liveness, igisigaye ni ukugira noneho apps nawe wamushinga akawubyaza umusaruro. Ni byiza cyane rero nk'abapayona, navuga ngo nimba hari update ije igusaba kugira ngo ugire akantu nawe waba ufite muri Pi network gakore. Reba nk'ubu ejo bundi twari dufite ino update tubwira ngo buri muntu wese agire apps muri hackathon, hanyuma ahatanira ibihembo. Injira muri group. Mu by'ukuri hari benshi cyane ushobora gusanga batarinjiyemo, kandi mu by'ukuri kuba uri muri group ni inyungu ya mbere, uko ugenda umenya amakuru atandukanye y'uyu mushinga. Aho uzasanga wenda uri kumwe n'abantu ku isi hose, ugasanga uri kumwe n'Abashinwa, Indonesia, n'Abanyamerika, hehe hose ugasanga muri kumwe urasharinga ibitekerezo, sharinga amakuru yo mu bindi bihugu bitandukanye ukuntu bakora, hanyuma nawe ukabyungukiramo. Tugerageze
twumve yuko Pi Network ari umushinga uje, ariko nubwo uje utaje ngo uvuge ngo ndahita nkemura ibibazo by'ako kanya. Ushobora kuba umayininga izi coin umayininga zikazagirira akamaro umwuzukuru wawe. Yes, niko bimeze. Tuzakomeza tugera tuganira kuri iyi ngingo, mbereke uburyo ki mining atari iyawe uri mu mining. We nimba uri mu mining ni nko kwitangira umuryango wawe. Tuzabibona mu kiganiro gikurikiyeho. Reka rero dusezere mbabwira ngo mu by'ukuri buriya ntabwo dukwiye kuzatwerekana ngo mu bigenze gutya, ahubwo n'inama ziba ari ingenzi. Tujye tugerageza tugirane inama, ugira amahirwe abona umugira inama. Bayi rero kadusubikira aha ngaha ikiganiro, ngiye kuza kusubukura mu bindi biganiro bitandukanye. Ndabakunda kandi